Umuthi uma muthenya wa mwisho wa kambi-ini mbere ya gutabanio gwa githurano gya gucokera kana ga kiumia giiki. Kiama kia Jubilee gikwambite hema guku Nairobi kuria Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto mambiririe mihango yao wabici-ini cia county kuria maruguririe ngari cia guthima mwaki. Kuma hau Mutongoria wa bururi aturiki gatagati ka mucii wa Nairobi nginyagia thoko ya Jua Kali Gikomba nginyagia Kayole kuria ritana rinene riuma kuri muingi ukiyumiria na njira nene na guthura thirikari ya Jubilee itena riake. Tarehe 26 ambayo imebaki tu siku 3. Wenzetu jameni, mjitokeze tupige kura. Tupige kura ya maendeleo. Tupige kura ya kuacha siasa hizi duni. Tusongeshe taifa letu mbele. Sisi tunawaambia wale wananchi wa Kenya ni wale wale. Mungu wa Kenya ni yule yule. Na wembe wa kura ni ile ile. Ni kweli ama si kweli? Nige Mutongoria wa bururi ni arutire mukana murumu kuri ngwataniro ya NASA iguru rigie kugiririria mundu o wothe gugathie gwikia kura kana ga kiumia giki akiuga ni magacemania na maruru ma watho. Na tumesema yule ambaye atadhubutu, kama umeamua upigi kura lakini ujaribu udhubutu kusumbua mtu ambaye anaenda kupiga kura, ataona shamte makuni na atajua ya kwamba Kenya ina serikali. Uhuru na munini wake ni mugire mundu o wothe ari na kihoto gya gwikia kura na guthura mutongoria aria mekwenda amatakugirio ni mundu o wothe. Nimogereire kuga ati matiratebebio ni mikana ya NASA ya kugumira githurano kiu. Sisi tuamini kulingana na katiba yetu ya kwamba serikali haitaundwa na nchi za nje. Serikali haitaundwa kwa maboardroom ati watu wasikilizane. Serikali itaundwa kulingana na katiba yetu na wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Oho ni mateterithirie ati itanya ria rinene ni kurutira muingi wa Kenya wira gutari muthutukanio. Kiuga bururi ni ugubatara guthie na mbere niguo utonga wa bururi ukorwo ukigacira. Atongoria aya ni matuikaririe matura ma Kayole, Roysambu, Zimmerman, Kahawa West, Githurai magitwara ndumiriri ya kumira. Handu-ini ha Kameme TV, gikoretwo ni Gathu wanyu tu.